Ja čitam Hiob, 14. stav, od 13. až do 6. štučky. Človek od žensky je narodžený, je krótki čas žive, a je plné neodpočinka. Zejdzie jako kwitka, a spanie zaso, četne jako sčin, a nevostanie stio. A ty otevriš na tajkeho tvoje oči a činiš mne všetko do suda. Tu chce namakať čistého mne s tými, že žiaden nie je. On má svoj postajný čas. Rachnovanie jeho mesiacov stojí pri tebi. Ty